Kei te hoki atu tētahi whānau ki te kōti, ki te pakanga anō mo te mana tiaki i waratau tamariki toko whā. I tēnei wā kei raro aua tamariki rā, i te mana tiaki o rātou kaumātua. Mai te wā iriroa tuai ana tamariki ko tahi tau ki muri, ka rea nō kia tau noa te hotu o te ngākau o Melissa Brown. It's like my heart's been ripped out and I can't imagine how my children will be feeling as well, that anxiety and that wondering what's going on, what's going to happen, what's in store for the future. And it was easier not to see them and speak to them than go through the pain of not knowing when you're going to see them again. Ko te ahua tonu rā tēnei o te ao hou. Ka re hoki ri te i o tāua wā, e tamariki ana i roto tonu tāua i te kohanga o tātou mātua tūpuna i runga i ngā marae. A pera i aurua toki rā. He maha ngā whakapai irere i te wā i taka i tēnei take ki raro i te ture, pērā mō ngā mahi tūkino. He oe i te mutunga e kore i tua atu i tā te kōti i whakatau ai. Ko te whakapai anō a Melissa mo te āhua i riro atu ai ana tamariki i raro i ngā tohu a te kōti tamariki. Arā nā ngā ture whakawehe ke a taua kōti. I feel let down by the justice system, let down by social service agencies. There should be support systems there to help in a more proactive way and keep whānau together. Just brings up issues, my issues about when I was taken away from my mother. Oh, there you go. I never forgot. I was only 2 years old and I never forgot. Taku moho tutuki pai i te nuinga o ngā wā. Mā te wā e kitea i te ahu o tēnei take, ko Hinerangi Goodman mō te karere.